Madu Tokana, as we know, a government nama hypsi, government nama hypsi, Masi, Masana, ruling Amazon opposition, Masana like government. Aduna, British parliamentary, when a Kangidoni, harm majesty opposition and harm majesty government. Government, ID, ruling ni Amazon opposition. Unfortunately, Anaki Modi La Costa, a Shreda, Chili Dayam, no opposition, Baton Dog Dana. Opposition guy, your hand is a governor is supposed to know it. Adubo, Adagi, BJP program, we put on a Labaki program, we don't know your hand of Hellowe. Otherwise, governor is well educated, and because of his experience and exposure, he is supposed to know it. Gaminama Harik the ruling opposition, ruling out on a government, we are there. Opposition out on the government, we are there, and the government go away. Adubo. Opposition baton talk the heads the Barot Kumba Paidagi saw democratic country that the Otona T was said their company. Aduna, Gaunargi, Rajavanzi, Ashwandana, Kari Tambang Sanglian later, the Taiwan to take the Swandana, Gavanar Sigina, Koimu Sanglian Tare, and Raj Tigi, Equigi, Narendra Modi. Visit of Pierre BJP visit name, Prajagi out there. Miyangi out there, Prime Minister in Lakdavani, Prime Minister Goina. I see a Goina praise Kauraga Manipuri Miam the Wahikara. I'm gonna be since the Langari bus, later I go a preliminary busy. I go more Sarah. But the Morang Assembly Council, MLA or Amba to the Renana Manipur Sarkargi Reshanga Akagi IS officer in Akagi Yamshan Saswanda Salubiaraba Adumba Sanaiba Amani Adulena Niger and can be very busy. Congress General Secretary Organization, Amazon Amana Congress General Secretary Jamjai. Akoigi Anisini. I Ahanbada Angasagari Makadagi Mangalangaliba Preski represented Punamaka Komondari Renana. When a Kana Nainaba, Shreda Karigumu the Horan, a media channel, the media house you to the Manipuri Prajapuna on the Sabiabi, the Tabiri Prajapuna, a quick Makadagi, a quick Kono, Korumjari, a quick Anga Gita, Bisimak, Yamkang, Haidna, Openated, a quick, a right love you day. Again, Lady Manipuri, see Robert and Gas, Maruina, Manipuri, Augie, 10 Swedi Wapong Parada. Wapong Karadu Tamba, a quaint Makadagi Tanda, one Japanese high. A quay Unamona Kangi, Madudi, Megitang, Ahundagi, Tokiva, Madugi Iranga do the Manipurangasi, Awabanangiba, a quite a mona. I am the mona. At high the Gasover Kangi, a quay Mayumukali Taba, a Siana Namba. Adagi Manipur Praja Singi Marata Landam Sidalay for Prajana Manipur Gi Mafam Simukta the Sapangam Jadaba Masamang Hiba Nupa Mang Hiba Adagi Magi Nupi Mangi Mayangi Karamatam Dai Shadu Equigi I Polo Pangini Karakilay I hide Nasumagi make up Mirao Paul Gi Marat Sideda Tahi Amag Aniga Tamanga Surabamba, Bal Brushing a sea, Lady Bob, Equigi, Sarkar, Masigi, Pran University, Narendra Modina, Amazon, Barat Brasila, a sea lady, Barat Sarkarna, London Masida lady, Praja Singi, all of us later, Equigi, Kangan Nadana Usana, the Badona, Sahi Aniga Tamanga, Ling the Lapaganda, Badki, Palan Mantri, Shri Narendra Modi. I go, Amuta Manipur Lagna, Manipurgi, Riki Wadi Shemje, Amuta Equigi, Tangu Leda, Vamapor, Nabahona, you hide them.
Prime Minister lakte, Prime Minister lakpiu haina Manipur praja mayam punamana haiba aduga Bharat laiba Ranti dol punamana haiba laina na Congress Party ke maike dagi ekoi yaragadi Manipur laktana Bharat hariba chawgraba ekoi khangi India is the ekoi greatest democratic country in the world. Alna sigumba democratic country sigi democratic country with India ki Prime Minister to Shri Narendra Modi ni. Shri Narendra Modi is the Prime Minister of this Indian subcontinent. Adumba democratic country si masi linka ki baganda matamadu ki Bharat ki founding fathers singa Bharat ki praja punamukta wasak hiba madudi to give food to the hungry people, to provide cloth to the naked people, to wipe out every tear from every eyes. Ngasi Bharat Brasha kani linkali vigi wachakte Bharat laiba praja punamaki mafi septa phangdabada mafi piba chaba phangdabada injak pijaba Mamitagi mapi tariba punamaki pi taitopado. It is the promise of the then founding fathers of the country. Adu Prime Minister to Lakna Equigi. Manipur gi Nasi lady but Chahi Ani Amapalom Shirida Mamitagi Mapi Gang the Prajamayam Mapi Taitona Rapa. Haigana Equig Manipugi Prajamayam Lauba, Congress Watin Lauba, Baratalaba Prajapana Manipur Salaga Nasi Manipugi Prajana Kabrauriba. Tengthari base masinang lepo na haibadagi laibu fabadagi haibatai Shri Narendra Modi ji Honorable Prime Minister of India hadak Manipur da mahak lakre mahak lakpadu da ekhoina asa tawi manudi Shri Narendra Modi gumba Bharat ki is such a Prime Minister of the Indian subcontinent Bharat ki subcontinent ki Prime Minister oiriba aduga Bharat brajagi Praja punamaki mamitagi mapi taitokpa laireba mayamda mabu chaklama mayamda cheng piba phi setaba mayam phi pigani haina wasakhiba aduba subcontinent ki Prime Minister ma lavakanda we expected a lot of things from the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi manu mangna lakpadu da akoi Manipur ki praja punono yam asada akoi kapi laubiba tengthariba seningai leitabgi saningai leitabgi Awa na nangiba mayam se masi khadi kodra haina akhena mayam khale adubo laibak tibadi Shri Narendra Modi na lakho kanda Narendra Modi lakte hai the Shri Narendra Modi di lai adubo as a Prime Minister of Indian subcontinent Bharat ki praja lairo mayam gi mapi taithong ba laito mayam da masin jak Chaklan ba chak no myam chak pijana ba mapita tari myangi pi taithong na ba Prime Minister do adudi koi Narendra Modi koina lai Prime Minister di aur the Indian Prime Minister who is supposed to wipe out every tear from every eyes to provide food to the naked hungry people in a to give cloth to the naked person adu Prime Minister di lakte Shri Modi na lai badudi अखोगी मणिपुर बीजेपी की खतबगी डबल इंजन की इंजन नम पोखाइबगी मेरा मोटोबु होइना प्राइम मिनिस्टर होइना लाखिदे मा प्राइम मिनिस्ट्री होइना लाखरे मा लाई he has come Manipur as a prime ministry in order to repair this double engine defected government in the state aduna tra mangolagi huzik lai scheme matang da wai amada ma hairamdi aduna Shri Narendra Modi na Manipur lakhibadu akoge Bharat ki Prime Minister amana asata bu yaba Prime Minister amana lakabani na maki visit Manipur visit to gibado thoidong arth leitaba amani aduga thoidong dum hena maki visit to maduda asidi Manipur ki praja apuna mana Bharat leiba Bharatiya Janata Party amasung asigi Bharat Sarkar na Manipur bu
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯆꯦꯠ ꯃꯆꯦꯠ ꯇꯥꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯀꯌꯥꯁꯦ ꯂꯥꯛꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯚꯥꯔꯠꯁꯤ ಶ್ರೀ ꯅꯔꯦꯟद्र ꯃꯣꯗꯤꯖꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ BJP आएगा 80 दिन आएगा है BJP आए 80 दिन नहीं आए BJP आए मणिपुरदी 80 दिन 80 बगी दिन लाए नाउ मतलब मधुदा अखोई श्री बीरेन चीफ मिनिस्टर होइङैदा MLA कुंथ्रानी थोय अखोइना करिगुम्बदा काबंग अमगदी मणिपुर सना लेबाक कोहनगनी हाय हौजिक मणिपुर सना लेबाक कोनलै मौका मणिपुर हैज बिकम ए कू लेबाक कूगी लेबाकनी नान श्री नरेंद्र मोदी ना प्राइम मिनिस्टर होइना चुराचामपुर थुंगदिंग अमांगदा कू मांगिबगी खनग्रीदुनी कू इसी मियोइबगी पुंसीदा क्वाइदे पामदब पोट मा आइना प्रेजेंट तौगेन खनब कांदा कू इसी क्वाइदे हन पामदे आई हुजिक अखोइगी मरु मपांग सिनबा अखोइगी नत्रगा हुजिक लाइरिबा BJP की लुसिंगबा सिंगनाइ कू उमदा प्रेजेंट तौगे दे यारोय क्वाइदे पामदब पोसे अदु कू दो मधु श्रीरामपुर कू मांगे वा खनदरि बिफोर दैट अखोइ रिम्स कू मांगिबगी कू हुरान पुखे हुजिक पांगिद्रब कूसी लेकाई लेकादा नुपा मांगिबगी माइ नुफी मचा मांगिबगी मावा ममा मचा नुपा मांगिबगी मपा मयामना माइ थोंगांदा लेप्तना ngasiदी इसागी कूदु ngairi Manipur now Manipur has become cool leba Shri Narendra Modi ki 80 दिन मणिपुर ददी 80 अनागी नुमित अमा पोरखै श्री वीरेन सिदा लेबा BJP सरकार ना कूगी लमदम अमा कोइ से पोरखै मधु पुनमक्तो अखोइ श्री नरेंद्र मोदी लाखो माना all this अखोइ मांग तारी प्रॉब्लम मयाम से सॉल्व तौबिगद्रा हाइना मणिपुर की प्रजा पुनमंग ngaibane arubo श्री नरेंद्र मोदी ना लाखोदुदी as a prime minister of the country chawgraba Bharat kumba one of the biggest democratic country greatest democratic country in the world Indian subcontinent की prime minister maduna chado mayam masinjak pijaba seta mayam phi piba mamiting mapi mayam taba I mapi teithopagi prime minister tu oina laktadana BJP की double engine pokhai की मेरा मतौना बा prime minister oina laga BJP की program ama moi masen khanabagi program ama da engine मेरा मतौबगी oina lakibado manu onhonga laibu thibane na lawe aduna sigo afam si akoi khangi manudi akoi Shri Narendra Modi lakho kanda koi sei honorable governor of Manipur Shri AP Bhala he is a IS officer he is a well educated person because of his academic achievement exposure changaba lai haigaba dugi exposure mayamduna he is supposed to know Bharat ki Pradhan Mantri la agadi opposition ruling amadi CSO की लुसिंग मैम खनदना लाइबाक से करी तौगदगे हाइमम थोकनी मधु तोक्तना एज वी नो अखोई गवर्नमेंट मसी मसाना रूलिंग अमसुंग ऑपोजिशन मसाना लेगनी गवर्नमेंट अदुना ब्रिटिश पार्लियामेंट ददी अखोइना कांगिदुनी हार मेजेस्टी ऑपोजिशन एंड हार मेजेस्टी गवर्नमेंट हाइदी रूलिंग नी अमसुंग ऑपोजिशन अदु अनफॉर्चुनेटली अनकी मोदी लाबसिदा श्रीदा सिलदागिबा मैम opposition ga baton tawdadana opposition ga yohandan tawise governor is supposed to know it adubo adagi BJP ki program oibuduna laiba ki program oidabuna yohandam ne lawe otherwise governor is well educated and because of his experience and exposure he is supposed to know it gamen ma harigdi ruling opposition ga duni ruling atana gamen oibiyate opposition atana government ne oibiyate ani du gamen kawi adubo opposition baton talk the habsti Bharat kumba phaidagi sawa democratic country the onthona thiba sede gamni aduna governor ki rajbhavan se asondana kari thambang sanglen leire nitai man su tekta sondana governor si gidina khoimu sanglen tare ana rajniti gi akhoi gi Narendra Modi visit to purely BJP ki visit ne praja gi yaude miyam gi yaude prime minister ne laktabani prime ministry hoina double engine gi BJP gi
Manipur yenabagi hujik lai kaise si kari dei kai dei thore BJP manungda Manipur yenabagi thorokure BJP da Manipur thugai ni haiba Manipur thugai yaro haiba adugi political instability gi thoraga nasi president ru lakna huji bawda mikap mirau kol tariba mi lising kaya wariba misi miya university Manipur laiba BJP masen khanabagi lan ne ba madai da kari ho kanda sometimes Manipur laiba lising bakharana sometimes Manipur gi mapanda laiba lising bakharana sometimes kari ho kanda Manipur gi BJP gi headquarter da laiba achobul lising bakharana kuki gi davi vigani hajal ko congress madu funa magdo maduna asigi Manipur do we sigi ekoi lane aduna akoina samna hawik laiba Manipur gi crisis sigi responsibility it is the BJP party and it is the BJP government moina masi puna mochi thon bani haina koina lawe aya si ahan da thamaga aduna gi di ekoi sigi wathoki labu kana ekoi si imo sarat phami ekoi governor unai me gi ahunda akoina governor unnaga ara lairaga di akoina unabududi megi 12 la kaino 10 la unabani megi 14 la ormane megi 14 la kuki ge MLA tarana Manipur ge to khai ta ge je Bharat ki home minister me bone the brief se masaida akoi Bharat ki prime minister da akoi haire sumaina Manipur da ki kar MLA na Manipur gi assembly da leiraga adu jubu kana makharna mantri hoiraga Manipur thugai ge have se masi tohoi da pagni ain na yada oponi ar representative people ek na yate assembly ki conduct of rule na yate samvidhan na representation of people ek na yate mase action law hai adu Bharat ki pradhan mantri Shri Narendra Modi di hairiba MLA tarado action law na tang kuntha da me ki tang kuntha da halaya adu hairiba Manipur thugai ne na hairiba Manipur thugai bi watuk ta mai chaba mi siraba mayam torise still moi sigi da BJP ki party ma kai di noi maduna moi bu waro haipsi mapam no ko JNP haib na tia noi madu yadi aise BJP party na haidea noi to idu kari no to no speaker de ki haidea government de ki haidea Delhi high command is haidea number 1 che kari no Manipur ki MLA tarana Manipur thugai gani haidna ngasi mi lising humpur mayum leitraba changa leitraba thanga leitraba ngasi mamite gi mapi ta kanda leibak thugai gani hai kanda BJP ki sarkar na BJP ki party na wam hangan bisi kari ban number 1 mado BJP ki government na ta ngasi lei BJP ki party na phai miyam se to pam tawtra number 1 number 2 irang si 20 akoi ki 22 da hawre Are 22 da how give to the those is second 23 lai 23 da kwanda Bharat ki Rashtrapati na president ki address parliament address of kwanda chahi amarom khare helaba matam da Manipur ki was here why am the phande bare ri akoi mayam Manipur ki praja ate dai Bharat ki opposition na yam na haire kari you know Manipur ki was there president address country se high karnagi Madu kenoni Narendra Modi ki ahum suba government ki hogolakoni and moina 100 days ki 200 days ki 100 days ki program da masi hakani hai moina 100 days ki program da hapra 100 days ki program da kari to bi kara moi program da hakani hai ki adagi hena thoi ko pan u gidre are adagi 100 ekoi ki 2025 ki shaya kanu ki 100 ki 2020 say da akoi ki Bharat ki Rashtrapati na akoi ki address da Bharat ki Rashtrapati na address da si akoi ki January tang kuntha ma phoi da Bharat ki Rashtrapati na address da address si address of the president is drafted by the government approved by the government aduga hairiba address hai masti sarkar na draft money it is a policy statement of the government drafted by the government aduna masidi auto it contains the review and activities of the past action how you say he previous year review to activity yawi matang da
national and international importance जाति की मरु होइबा नत्रगा international importance हो यावनी अइना हाइजरिसे अखोगे पृथ्वी पार्लियामेंट की अथॉरिटी ओरिबा कॉल सगदन मे की लाइक द याव कोने अदुबो मणिपुर की वाथोक से 20 अखोगे 25 की प्रेसिडेंट ना हाउस पार्लियामेंट पीरिबा स्पीची वही लिसिंग मरीगा चंगागा याखै मापन यावी 4559 words and it contains 28 pages kung anirom president amasing ngangmada manipur gi wahi se wahi am ta pande ai koi si mawang da koina kangre madudi european community na ai koi gi bharat ki ai koi gi huji leri ba manipur gi wa thok ki wa khana kare madi maram da wa hai gre africa ki president hai gre america ki trump na manipur ki issue si one of the greatest ai koi gi one of the important issues ni पृथ्वी द लेबा आई इशू की मंग दा मनि हाइग्रे अदुबो अखोई वही लिसिंग मरी का चंगा यांखै मापन ई हाइबो कांदा भारत की पार्लियामेंट दा अखोई की करी अमता अखोई की वही अम हो पन्दन थंगिया अदुना सिगुम मयाम सी ला कांदा नान प्राइम मिनिस्टर ला को कांदा श्री अखोई की बीरेन ना ऑनरेबल अखोई एमएलए ऑनरेबल एफसीएम श्री बीरेन ना नरेंद्र मोदी ना मणिपुर से याम नुक्सी मान हाइबसे अदुगा मणिपुर की प्रजा नसु नरेंद्र मोदी से याम नुक्सी अदुना आइना मान हाय नरेंद्र मोदी मणिपुर याम नुक्सी रगबो अखोई के नरेंद्र मोदी ना मणिपुर याम नुक्सी रगा करीनो श्री मोदी ना भारत की प्रधानमंत्री ओइना सिदा लागतना बीजेपी की अनी खनबगी इंजिन मेरामो तौबोइना Prime Minister when he has come here as a Prime Minister, not as a Prime Minister of the country, Indian subcontinent. Malak they marang karigino. Am jage si matanga I know. Akoi yam ten no da I karat am jage. Ngang budi am ngang ni adu I yam loino ko bodo budi wagani I akoi na yana makanga akoi reply riba Manipur ki phiwam si dai da akoi na kangre madudi अखोई हुजिगी वाथोक सिदै दा कोइना अखोई मणिपुर की जुडिशियरी कमदो मणिपुर की जुडिशियरी जी कमदो क्या वी हैव ए प्रेस्टिजियस कोर्ट हाई कोर्ट से हलक द चीफ जस्टिस मतम जा हापे सिगी जज हे निंथि नुवाइना मंगा लेगद निंथि नुवाइ दिते कोर्टी आमजन सारगा जज मंगा लेगद अनि ले अहुम लेरगा तौरगदी कराय जो जस्टिस जी गदो जस्टिस जी क्राइ कोर्ट लेरगा जज जाउदो कोर्ट न जस्टिस बीबे आबा इलाई लाई बाई समझनी भी को फ्रीडम ऑफ प्रेस है ना है फ्रीडम ऑफ प्रेस की फ्रीडम मयाम कांगे प्रेस मयाम तोंबा गाड़ी अमा सपदा ग्वाल ताबीदा महाराजी मेना प्रेस सपे यारो एंटिंग मणिपुर सिबू अखोई की बीजेपी की सरकार न पानरा महाराजी मेना पानरो सिलाई महाराजी मेन सिबू इन द एड ऑफ सिविल पावर है बना तो इन द एड ऑफ सिविल पावर ना In the age of civil power, the life of Maharaji Menduna, Manipur Thardi, praise of Fayaru Haine, freedom of praise. Halakan. Away, Sri Narendra Modi Lago Kanda, Kuki Gazagi, Tarani Toido, Tarama Toiduna, memorandum Pire Mayam Ubidi Duni, Madi, Manipur Tugairaga, separate admission, even Natana, which solution later I had of fear. Others you, Sri Narendra Modina, I don't pay one high अरे मथन जामु अखोई सीरी बीरेन अमसों बीजेपी मयाम सिना नरेंद्र मोदी लाबदा यामना हरावना बीजेपी को कितो मदना बीजेपी की माइकई दगी रेदे मयाम जहोंदसु करी हाइग्रगे मोयदा मोय आदि मोय तरा जना रिप्रेजेंटेशन पीरे ब मोदी दा मणिपुर ठुगायो अखोई दा टेरिटोरियल काउंसिल पियो अखोई हाइन हाइरियाबा अखोई सोंगी दि करी हाइरे मोय सोंगी एमएलए अखोई स्टेट लेबा ruling the lady ba BJP ki MLA sing do maduna ngasi lakhibo prime minister to kari haigra gap aru ai namaga tage aru Manipur ki MLA kharana Bharat ke home minister Amit Shah da sarkar sem bi hai na hairu da kolum na lang yen hairu chumda gang dekho ma che mayam na press ta hai na bai ta abni sidagi akhoi mihu to ina khallaga are da sarkar sem ga da Amit Shah na kolum na lang ye jibu
ai masi lan bu sumbra khang de ko madu sumbo re de mo so ni kolom lang si la ko emele to manipur na ko inti no pi bu sumbo ni ko pi prajana khang ta re madu kam ai mo ko de do aduna aroi beda hogi ai koi press ki wafam judiciary ki wafam akoi mayam khang re कोई प्रेस की फिर वो प्रेस लाइव जुडिशियरी के ना थबक तौरी अदगी मणिपुर असेंबली उठाई गए अरोई बदा हुजिक लाइदी लाइफ एंड द लिबर्टी गवर्नमेंट अम लाइव हाइब स्टेट द प्रजा की लाइफ अमसुंग लिबर्टी ना क्वाइफे मसी मतोंगे अरो बीजेपी की सही तरे निपान की शासन लई गरे हुजिक पीआर तौरी बीजेपी की गवर्नमेंट ने हुजिक चलाई रिसे अरो गरी प्रजा की लाइफ एंड लिबर्टी है कराई लेगे अखोई सिरी बीरेन की गवर्नमेंट दु लेने दा बीजेपी द लेबा एमएलए सिंह दो छाई द लेबा नुगाइती की येनु दिदी लेने बीजेपी ना शासन पाई द बीजेपी की एमएलए ना मणिपुर द लेबा की रबा दिल्ली द चलाबा अलगे बीजेपी की स्पीकर होरिबा सिरी सैतबत न हुजे नौमई का से याम तौना सिपाही से करी हाइनी गाड़ी तारा मुका इन दन चलीने कनानो मान कीरिसे कांग्रेस की तौरिप्रा कनानो अदोगदी सैतबत दुना से इम्फाल मनुंगा माउंटेप नोमय असौवा से खिन्नना गा सिपाही निफु यांखै गा चले बीरेन सिमी सो सिपाही चांग लौबा अरे ओपोजिशन दा अखोई खर वांगांग के बस सिपाही गा मा तरुपी दुना लोथोपा मदुगी डेमोक्रेसी दुरो सिदे तौरिसे अदुबु अदगी अमना ओपोजिशन है वांगांग कांदना गवर्नमेंट चाहिए सरकार सही याद ओपोजिशन डेमोक्रेसी वो ले ब्रो सरकार दु सही भी याद दो मधु डेमोक्रेसी कवे सरकार दो मधु सही बा डिबेट डायलॉग डिस्कशन तो दो इट इज डेमोक्रेसी सही याद सरकार दिए सही याद सरकार डिक्टेटर कवे ओपोजिशन तम दा मोय ngak pan bane मधु की मोय ngak pan सरकार दो मणिपुर तम दो जे भारत तो थम दो जे मधु रो अदुना अगर लोसलपदा श्री नरेंद्र मोदी मणिपुर याम नुसीदो चुमंगनी मणिपुर की फिल्म से उरगा श्री नरेंद्र मोदी मणिपुर की हुजिक लेरिबा अवाना ताबे मरमदा वहाय अमता हायरमदन मणिपुर प्रजादा मणिपुर थुगाइद्रा बीजेपी ने मणिपुर थुगाइदोरिबा हायकी सिंगना हुजि हेगले लोइनना श्री नरेंद्र मोदी खोंचतो अरेंबा मणिपुर थोइना आर्थ लेतबो होय श्री मोदी ना चपचाना मणिपुर नुसीरगदी नुसीबदो पंगदा नोट तौने खाले अदुना अमुहन्ना भारत की प्रधानमंत्री ओइना मणिपुर की प्रजा न तारिबा मपी दुबु तैथोपा लेतबा मयामदा चेंग पीबा फी पीबगी मपी तैथोपगी मदुगी प्राइम मिनिस्टर दो मतम ममदा भारत की फोर फादर्स न निंगम मंगी प्राइम मिनिस्टर दो मदुना अमुहन्ना मणिपुर प्रजा बु मपी तैथोनबा लेता लायर मयाम से मसिगी अवाब कोकनबगी प्राइम मिनिस्टर असेंग बोइना प्राइम मिनिस्टर होइना बीजेपी की डबल इंजन पोखाय मगी मेरा मो तौ लाखो न तबा चप चाब मणिपुर प्रजा की अवाब से कोकनब प्राइम मिनिस्टर होइना अमुक हन लेंगबी रो अखोय मयाम वेलकम तौगे